last election bangi election ni lempuy siya kathong nila rem dari nado huroi hinggaria bat berkat bat dinslang gilawan ng barangay ni dan seran nama ba ngape gini gipli kisem cinge gi kumju yu paro bom tiang ga kejat bat kini pun kapor bangawan kembas kini gisnong ngalap ba ngarumah kini kiying ba ikun ro don jingna kotmet bat di paro dan rega ketak bahaya nga namar ba ngasong snei bah namar ngi kat ni biang kijat kitiro ngidang duna mo hagajing im gujong ni hari kini lagi beplikat no gijing duna jongki bat nga kem kular ro yaki ni bangan ai kani wheelchair nga ong yaki kata kapor bangawan kembas ni bangan sawan siya sinong jongki bat nga nangwan ni kenduk beki te hantin bangala remi election nga perkat maroy-maroy nga ngai nga sangpap gitu bro bat kumnungan le banganirap igipli kanang ba kinyo igipli kata ba kinyaj mo kumbayat mangi namar igipli gi kang mesin jongki re bakimla pat namar ba duna khadmet hadin nang ta nga ya perkat mid lebas ngi nga perkat ngong em hab ngan be ban hab irap iki ladang rem nga job do amde ba yele election tang bangan job ngani rap igipli bedu pasya hari kathong jungan do menswa keladon lepah bangan irap igipli bedu pasya ngatrang mesin jonga namar yeldir ngawan ngalong yig beduk henry ngasong thu i jing im beduk de mentara singi ngawan hang ni ngan ai ni kapa e kan wheelchair ban no ini kun namar ni kun don jing donat met de ngairo ini kapa re pli halor ba itko iladiro idang don lang badiku ni kiti dang ri sumar kani kade ba pagta bahaya ngi sagawe ngai kubli gini kiperajan sinong badan hang ni kibla ai mesin lang gini ki perajan sinong gini ki badan benar kodmet nere ki kem kentai ya ki ro ki biang lang ka imlang salang to komisyon gubu mo kay de komisyon jong pi nang nismat commission junga he ngalong gumni ba iladi nga kwa ba ngan skri poj ba namar nga yai burom yek tinublay ka ang gajing skri bru golong skri ublay commission jonga di katahe bangan irap ikat bangala ibri bodo besya taga iga message yung pinang wanta ipad ba aga jing ida ibat ka imlang sa lang mo ka message jonga namar ba hang ni constituency jonga kidang bun gijing tuna kidang bun gijing shem kipli batha sa jenis kan bodar nga message meta ba wat lang iram lek kidon ki team jungi kumni ni tre nginang ye tre hi naman taga imlang salang ngin pengkiyo hi koroy ka parkat banga sya ka borjonga kumbru berem re akmat ublay dengan long bejob hi namar ublay la pembiang ini hajing im jungi sukuwe mo last kay rajo pi lada pi wan sa katong hanggang ni gaganti ka banwan karajo nga hi lada hanek election lada kapoy hadin sansnem nganile biang hi kijing tuna badan hapo konstitusi ngan penduk jaj iki berkhai ngan pendap lut bat ka bamsap nongkong ka bamsap ngan penjalut berkhai nomor nga isi iki bamsap namar karoy ka parang duna bahang ini mintre na matagi imlang salang na matagaroy ka parang tikun mo lang mata sa ko last question mo sa kay ka pinle mata kumu bro ang may pim claim job ka election of disease mata ka iba pintre na mata gipad ba kijing tre pajba hi namar ngala imi ban skri pajba na do mensuar ka pak naisnem te mentaro kat baka sya ka borjonga kumbru berit ngan le hin mata ka ike hin mata ka jing dap ka jing biang put ba within 5 years yeah thank you